nzuri, bafite amazu meza, manyumba mazuri, bazabona agaciro ko gukorera Imana. naona faida ya kutumikia Mungu. Yesu mugisha, Mungu awabariki. kandi tubaturiho kuba bigumemo. Tunatuambia tunatenda. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, Kusoma neno la Mungu muri Yoshua, ndani kitabu cha Yoshua, ibice byaho 10, pande 10, umurongo wa 8 mstari wa 8 kugeza 11. hadi 11. Yoshua igice cyaho kiri 10, pande cha 10, umurongo wa 8 mstari wa 8 kugeza 11. hadi 11. Yo yadusomera kwa mikrofoni, Yule anaweza kusaidia. Yoshua 10 Yoshua 10, umurongo wa 8 mstari wa 8. avuze ngo Uwiteka abwira Yoshua ati ntubatinye kuko mbakugabije nta muntu wo muri bo uzaguhagarara imbere. Maze Yoshua abatungukiraho vuba kuko yaje ijoro ryose avuye i Gilugali. Uwiteka abatataniriza imbere y'Abisiraheli babicira i Gibeyoni barabatikiza babirukanira mu nzira izamuka ijya Beti-Horoni barabanesha babageza kuri Azeka n'i Makeda. Nuko bagihunga Abisirayeli bamanukira i Beti-Horoni. Uwiteka amanura amabuye manini y'urubura avuye mu ijuru agenda abahondagura barinda bagera kuri Azeka. Nuko barapfa abishwe n'urubura barutaga abo Abisirayeli bicishije inkota. Nakira ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Nifuje ko naza kuvuga ubutumwa, Nipenda kusema Injili. wenda ntuje cyane, asaguza cyane, navuga cyane, Kwa natulia bila kusema sana. nubwo bitajya bitworohera. Hata kama sio rahisi, Wenda ushobora kuzamuraho mikrofone ho gakeya unaweza kupandisha mikrofoni kidogo kugira ngo tutaza kuvunika, ili usichoke noneho n'abantu bose bakomeza kumva. na watu wasikie vizuri. Ntabwo turi buze kujya kure Hatutaenda mbali. y'ibyo Deo bamaze kwigisha mu kanya, Wenyewe ndio wanaweza kufundisha ndetse Apotre Claire nawe yabivuze neza cyane. na Apotre Kera alisema vizuri. Yatanze ubuhamya bukomeye Alipana ushuhuda mkubwa bwo gutwara intwaro zose z'Imana, kubeba silaha zote za Mungu, nubwo waca mu bibazo bikomeye, hata upite mu tatizo namna gani, mu bupfubyi, mu yatima, mu ngorane zose zikomeye, tatizo zote tofauti, ariko ugakomeza guhana Kristo ufite. kaendelea kusema kugenda na Mungu ambaye yuko naye. Yewe nafashijwe, Mimi nimepatiwa, numvisha Imana iganira nanjye, nisikia Mungu anazungumza na mimi, numvisha Imana ivugana nanjye. nisikia Mungu anaongea na mimi. Mbese nawe wafashijwe? Na wewe umechukua vizuri Ngewe iriya somo ryatanzwe, ile somo ambayo ilipana, nabonye ko hari ahantu tujya dutsindwa, nimeona kuna nafasi ambayo tunashindwa, bigatuma tudasubizwa kafanya tujibiwi kubera ko twatsinzwe. chini, tumeshindwa. Ntabwo Imana Mungu ari Imana ivuga ibinyoma. sio Mungu wa kusema uongo. Ibyo yakuvuzeho byose Vyenyewe imesema vyote kwako bizasohora, vitatimizwa, ariko ntabwo bizasohora ubone biraje. havitatimizwa wale vinakuja, Ibanza gucisha ku gipimo, na hata kupima kwenye munzani, ikareba niba mu by'ukuri ukatizama kweli kwa kweli, ushobora gutsinda. unaweza kushinda. Bivuga ngo iki? Sema nini? Hari ibintu byinshi bidutsinda, Hako vitu vingi vinatushinda, bigatuma tutagira amasezerano natuma tufike mwangani y'ibyo Imana yatuvuzeho. venye Mungu alitusema. Umunsi ku munsi turatsindwa, Wengine tunashindwa, tukifatira ibya bintu bitwegereye, tukachukua vile viko karibu, Satani yatwegereza, Satani aliyotusogelezesha, tukamiragura vuba vuba, kula mbio mbio, iyo tukagaruka, kile tunarudia, nabo akongera akadushukashuka, naye pia natubembeleza vile, bigatuma amasezerano ikatuma mangano y'ibyo Imana yatuvuzeho venye Mungu alitusema iko bidasohora. kabitimizi. Benshi bari mu masezerano Wengi wako maidi bihangiye, waliojitilia kuko jiri, Satani azi ibyo Imana yakuvuzeho, Satani anajua venye Mungu alikusema iko, arabizi neza, anavijua vizuri. ageze mu buryo Kuna wakati anakuja namna hii, akakuzanira ibintu bimeze nk'ibyo Imana yakuvuzeho, anataka kufanana venye Mungu alikusema, ahubwo ngo nubwo bimeze gutyo, akakwambia hata kuko hivi, ibi wabifata ntacyo wewe bitwaye, unaweza kuchukua bila kuna shida, ariko ugomba gukomeza lakini unapasha kuendelea, ukaba maso, ukawa macho, ukavuga ngo ndabizi neza ibyo Imana yavuze, ukasema najua vizuri sana venye Mungu sinibuze alisema, gupfa gutoragura, sitachukua, ntabwo nibuze kwakira sitachukua kubera ibyo Imana yavuze kuna ndabizi. venye Mungu ananiambia najua. Iyo bigenze mu buryo, Ukiendeka hivyo, ubona amasezerano unapata magivyo y'ibyo Imana byose ya venye Mungu vyote yakuvuze. alivyo kusema hivyo.
hanyuma rero uva mu gihombo. Sasa toka mu ukosefu. Uyu muntu mwicaranye Ambaye mwenye mnakaa naye reka muhombera mu nzu y'Imana. acha kupotezea nyumba ya Mungu. Aha ni ahantu Hapa nafasi abandi bunguki, wengine walifaidikia. ariko ni n'ahantu Lakini ni pia nafasi benshi bahombeye. wengine walipotezea. Reka muhombera mu nzu y'Imana. Acha kupotezea nyumba ya Mungu. Mu gihe cy'Abisiraheli, Wakati wa Israeli, Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Mungu aliwatoa mu nchi ya Egiputa. Iravuga ngo nzakoresha imbaraga zanjye nyinshi. Akamwambia tumikisha nguvu zangu nyingi. Farao azemezwa n'imirimo n'ibitangaza byanjye. Farao ataitikishwa na kazi zangu Kugeza igihe azabarekurira hadi abaache mukajya kumbonera. mwende kunitumikia. Imana ibwira Mose. Mungu akamwambia Mose. Imana Mungu yakoze imirimo n'ibitangaza alifanya kazi na maajabu mu gihugu cya Egiputa. mu nchi ya Egiputa. Kugeza igihe Farao ubwe Fika Farao paka yahamagaye Mose na Aroni. akaita Aroni. Aravuga ngo noneho ubwoko Akamwambia hii kabila ndamurekuye nimugenda. acha waende. Mujye gukorera Imana yawe. Waende mtumikie Mungu wenu. Reka mbabwire ngo Hata niwaambie hivi. nubwo bimeze gutyo, Hata kama uko namna hii. Farao wawe Farao wako ibyo ubona imbere yawe wewe naona mbele yako. igihe kizagera Muda utafika. umurozi ukuroga Mchawi anayakuroga. umuntu ukugendaho Anayakugenda avuga ngo hivyo. umuntu ndamuretse. Asema unamwacha. Ni umuntu w'Imana. Ni mtu wa Mungu. Ariko ikintu gikomeye ngiye Kitu kuvuga, kingine kilikuwa nataka kusema, nubwo Imana ivuze ngo genda, hata Mungu anasema wende, mu nzira hari ibigeragezo, mbele kuna majaribu, mu nzira hari amakuba, mbele kuna mu matatizo, nzira hari ingorane, mbele kuna shida, ariko Imana ntabwo iri kure, lakini Mungu hayuko mbali, iri hafi yawe yuko karibu yako, kugira ngo irebe ili atizame niba urekonesa kama unakumbuka cyangwa uha agaciro au unapata nafasi ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe. venye Mungu alisema kwenye mwisho. Hanyuma rero Baada ya hapo, iyo udahaye agaciro kama upatie nafasi ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe, venye Mungu alifanya kwenye maisha yako, bituma Satani inafanya shetani aguca intege anakukata nguvu ntugire mu masezerano. ufike kwenye maagano. Irisha umunyamasengesho, Sema tuko mwombaji, irisha bari Imana yakuvuzeho, wote kwa wenyewe walisema hivyo. umugabo wawe ariko abizi, Wabebe wanatujua. Imana yavuzeho, Unajua Mungu anaye. ko zakomera, Hata kama itashinda, uzamudasanzwe, kwenda kwa mtu wa maajabu. kandi Lakini ujue, wa munsi Imana yarakwemerera, Yesu Mungu alikuwa uyu anakutika. munsi ni ikikwemera. Kwa leo Bantu rebe niba Imana asema kama Mungu ikikwemera. anakutika. Haleluya. Amen. Abantu bishoboka, Wakati Mungu ananifanya, Imana yambwira, akasema kwa Mungu ananiambia. Imana yambwira, Rafiki Mungu ananiambia. Leo utafananishe. Imana yambwira, Leo rafiki Mungu ananiambia. ese muri iki kika Wawe muda. Imana Mungu iracyakwemera. akaenda kutika. Iracyakwemera. Mungu akaenda kutika. Iracyakuvugaho. Mungu akaenda kusema hivyo. Twicaye muri karamo, Nikape hapo tukicara, tukakaa. mu gihe twicaye Wakati tunakaa akabiri Imana ivuze yatunganye. kwa Mungu atamana ndoto zao. Ngo bana w'abantu Akasema watoto wa watu ngo iki n'abakora iki tunaweza kuwafanyia. yarabahaye ibintu byose Mungu katika kitu chochote nataka kusikiliza. yaba yakwishima, Katika kufurahia, yaba yakwishima, kama kufurahia, ngo bana w'abantu akasema watoto wangu uyu munsi siku ya leo byaje itakuja ukoze ku mutima. unigusa kwenye roho. Imana izi Mungu alifanyia maajabu. niyo baguhaye, Lakini yenyewe ulipewa. niyo bagukoye, Yenyewe walipatia. utegereje gukobwa se, Unataka kuolewa. barangije gukobwa, Unataka kuolewa. nzajya gushima, Utaenda kushukuru. Imana yagire neza. Mungu alitendea mema. Hari abantu benshi baza gushima, Pako watu wa Mungu wanakuja kushukuru. bagashima ibintu Imana itemera, Wakushukuru wenyewe Mungu ari amevitu. ibintu byabo Vitu vyao. nta kibazo, hakuna shida. Aya maturo ya Haya mazawadi. tunaga tuyasinga tuyakuze imyaka Kwa tunayombea tutuko kwa mikashini. akorera Imana, Atumikie Mungu. ariko we ntabwo uzandikisha. Lakini hata andikisha. Amafaranga waribye Faranga umeiba. bimuture ntacyo bitwara. Uleta sadaka kuna shida. Umurimo w'Imana uzatera imbere, Kazi ya Mungu itasonga mbele. ibibazo, Tutatoa kwa mikoshi. ariko we ntabwo wandikishije. Lakini wa kuandikisha. Ariko nuzana ituro ryawe Akaita msaada sadaka yako. nawe usabye akazi, Nimekuomba none kazi. warakampaye, Hivyo umenipa. ntabwo nibye, Siku ntabwo hiyo. nasamba. Siku zini. Ibyo dutunze byose ni ibyawe Nyagasani, nta kimwe. Haleluya. Amen. Ugatanga ituro ryawe, Unakutoa sadaka yako. hejuru bakavuga
vi Mbinguni wanatia atanze ituro ryiwe amepana sadaka yake. bazabashuka. Basi wadanganye. Hari amaturo menshi Imana Kuna itabara. sadaka Mungu ziminga hazihesabiwi. Ushobora kuba utari kubyumva ariko Unaweza kwa sababu nushaka kubyumva. au ukipenda usisikie. Bibiliya iravuga ngo iki? Biblia inasema aje? Iravuga ngo nuzana ituro ryawe Ukuleta sadaka yako ukayizana mu nzu y'Imana. hata ndani ya nyumba ya Mungu. Ukibuka mwene se ufite ikibazo nawe. Unakumbuka ndugu yako ambaye kuna shida naye. Ituro ryawe nakumuhaho. Pia kule nyuma Ubanze wicarana na mwene se. wewe omba msamaha na ndugu yako. Nurangiza Kisha uzutanga ituro ryawe. unapata sadaka yako. Mwari muri kunyumva se? Uko unasikia? Hari amaturo Imana itabara. Kuna sadaka Mungu hazihesabii. Ikibazo ntabwo ari amaturo dushaka twe. Tatizo sio sadaka ambayo tuko na shida nazo. Waduha abantu bakijijwe. Pia watu ambao wameokoka, Iyo umuntu yamaze gukiza akishaokoka, Bibiliya bivuga ngo iki? Biblia inasema namna gani? Ngo nimusaba Mkiomba muzahabwa, mtapewa. nimukomanga Ukipiga hodi muzakingurwa. Abasaba ni bande? wanaomba ni Ni wanani? abana b'Imana nyir'izina. Watu wa Mungu binafsi. Haleluya! Amen. Abo bantu bagisaba Hao watu wakiomba, bagikomanga wakipiga hodi, bazagira gute? watafanya nini? Bazakingurwa. Watafunguliwa. Kiragoye. Fanya namna hiyo. Imana yacu nishimye. Mungu asifiwe. Hanyuma akara Baada ya hapo kingine, arangije ngo atwara imyambaro kisha kabeba manguo, mubiseza nanjye mvara. mimi natoka na vaa. Imana akoka Mungu muda huyu iravuga ngo kubera ibintu akasema ajili ya vitu uriya mugabo akoze ule Bwana yefanya, bitumye ishyanga ryose nafanya nchi yote abagomba gutsinda wenyewe kushinda, ntibagitsinze utashinda, bagiye gutsindwa. wanataka kushindwa. bibivuga neza Biblia inasema vizuri, bicara abagabo 30 n'imisago wakafanya wakasasina kadhaa, ndetse baratsindwa rwose, wakashindwa kabisa. hapfa abantu benshi Hapa watu wengi kubera umuntu. jili ya mtu mmoja. Korali umugiye gusohora indirimbo Nataka kutoa nyimbo, chunga sana, murebe neza. umuntu umwe ashobora kubavangira Mtu mmoja anataka kuwachanganyisha ibintu byanyu bipfa. vitu, anataka vitu vyenu vinakufa. Bari kubyumva Uko unavisikia? bakani Bakani batuma ibintu byacu bipfa. vitu vyetu vinaharibika. Mbabwire mwa bagabo muri Niwaambie nyinyi Bwana mnyikwa. umugabo Bwana uhagarariye urugo anayesimamia nyumba agatangira kugenda uko yishakiye, anapaswa kutembea kisi anavyotaka. atuma umuryango wiwe Akaona familia yake ukabona umugisha. haipati baraka. Umugore Mkeo utitwaye neza asiyejiwea mzuri, atuma abana biwe afanya watoto wake batabona umugisha. hawapati baraka. Ntabwo ntabwo Hamwezi kusikia. cyangwa mukabyumva. Imwingilisaidia kunisikia. Uko utitwaye neza Jinsi ya kujiwea mzuri uzanira abo muri kumwe utaletea matatizo. ibibazo. Unaletea matatizo kwa pamoja. Usitsoma Bibiliya Unasoma Biblia. ntibuka wa mugabo wari ugiye itarushishi. Hawakumbuki yule pale kwenda Tarushishi. Imana imutumye Ninive. Mungu alikuwa anamwita Antunivu. Turi kumwe Tuko pamoja na Bayona. Yona ni guteza abantu murabo. Mungu anataka wengine matatizo. Iyi pote yo Bayona Bayona bateje umurabo. wanatuletea matatizo. Bateza umurabo gusa. Uri guteza umurabo mu rugo rwawe, Wewe tatizo kwa nyumba yako, abana bawe, kwenye watoto wako, umuryango wawe, kwenye familia yako, itoro ryawe, kwenye kanisa yako, igihugu cyawe, kwenye nchi yako, uteje ibibazo. unaleta shida. Ukuri barakuzi. Kweli mko nako mnakuchua. Imana irakubwira Mungu alikwambia niwitondera amategeko. ukujitulia kwenye amri. Ukutiye kwa 2:28 Ukisoma 28 niwitondera amategeko Imana iteka uyu munsi, usema kwenye amri ya utamwona leo. Imana izagusumbisha amahanga yose, Kata kupanisha zaidi. izagusumbisha amahanga yose, Bwana zidi machi yote. izaguha umugisha Kwa baraka mu mudugudu utuye, wenye unapokaa, mu mudugudu utuye wenye unapokaa. Imana izaguha umugisha. Mungu atakupa baraka. Haleluya! Haleluya. Abaturanyi Wajirani nibakureba wakikutizama bavuge ngo kereba waseme kelele. Imana yamuhaye Mungu alimupa baraka. nibakureba Wakikutizama bavuge ngo anakereba waseme anekelezi. Imana yamuhaye Mungu alimupa baraka. reka babwire Wacha niwaambie. dukoreye Imana neza. Kama Mungu Mungu. Abambere bagomba kwimenya Watu wakaanza kujua abaturanyi ni bacu. wajirani wetu. Amen.